October 2 hauna chayol khudingi thangja amasung nomaising nimita Kangla Gate ki awang thangba paringda Night Plaza hangdoklagani haina mahut ke Minister T.I. Shyam Kumar na hai. Pradhan Awas Yojana Gramin gi makhada matik chaba amasung asengba beneficiary sing khangani haina Minister Biswajit na thajaba pikre. Internal Security Secretary Home Affairs Rina Mura amadi Joint Secretary Satyendra Gagna Moregi Indio Myanmar ngamkai hakthena na chattuna yengsinkhre. Pradhan amasung bank ka manaraga yairi pok ningthaunai amasung yambemda MG Narega gi job card paiba sing khangandana naronda sen lawthokna ba hotnaramle. Amasung lamzen loi lising tara manga henbana saruk yaduna tarai mathoirak suba mega marathon pangthokre El Ranjan amadi en chaubana nupa amasung nupi ki kangluki makok takre. Mayam bu khurumjari adom yengpiribasi Impact News ni ai pinki okram na hausik pungja si faubagi maruiba pausing miyam de pizari. Mahut ke Minister T.I. Shyam Kumar na October 2 dagi hauna Kangla Gate ki awang thangba paringda Night Plaza hangdokpa hauragani haina phongdokhre. All Secretariat Night Plaza hangdokpa ki matangda paumi singa unabada Minister Shyam Kumar na Plaza asi chayol khudingi thangja amasung nomaisingda numidangi pung 3 tagi tara fauba hangani. Plaza asi hangbana lamdam asida lairiba laumi dagi hauraga officer fauba chayol ama thabak chinna lairamba adu pothanabagi makeup ama fanglagani. Hangadoriba plaza asida inat ki oiba chana thaknabagi potchai sing yongani. Hangningi haiduna mioi amatana stall hangba yaroi hanana lengak asina advertisement tawbada stall hangjage haiduna che thazilakpa mioi khaktamak stall famhangani. Plaza asi sangai festival manungdadi festival loidri fauba hangangani haina phongdokhi. Forest and Environment ke Minister su oiriba Shyam Kumar da Impact News na Lilongi manung chaliba usoi pokpi ching kothokpagi matangda hangba wahangda Shyam Kumar na hiramasigi matangda laingak ka case chathari laibak kothokpada athingba thamba laikre athingba thugaiduna laibak kothokpada farabadi gari yauna khuju khulai matam pumnamaki lawthokpa yadaba maongda fajinduna thamgani haina phongdokhi. Nisagumba fataba yugumba adagi suma fataba koi maya kam nisadi totally koi bel ni the kanamtana sa koi kano silsina ba siya roy home department nam so adagi state government gi koi mohdi department kan ba intersalai koi gi atopa angle khuding magtagi cooperation pbu prajagi phanaba sinjabani prajagi phanaba prajagi mai ko amhok tawjaban nachade Night Plaza si hangto kanda atopa nakal lamoromda ithak irangda sabi waklom da madu puthokpi gnu sumna masi koi gi saisu de chin now inkhali ban ha College Karuba, University Tamuba, the Kyoto Mayamsu, Sunday, Saturday, Sunday, and Haka, Potas, and Tanzam, Sinmani. Chali Bathasida, Pradhan Awas Yojana Gramin gi makhada yum sanabagidamag beneficiary singi accounta ahan batangka ki oina sel piba hauragani. Scheme asi maong maril tana transparency oina paikhatna bagidamak maram chaba beneficiary khanbagi process loisilakle haina Rural Development and Panchayati Raj Minister T.I. Biswajit na phongdokre. Ngasigi pauche kharada scheme asi haudokiba tha ahum faraklaba faubada yum ama fauba sadri haina fonglakpagi matangda minister na maram chaba beneficiary khannabagi damak telaba tha ahum asida verification process loiselakpa haibasi thinthana thambana te anoba lenga ki achouba achievement ne haina lawi process asigi manung chana beneficiary list semlaba matungda tongan ba gram savana thangalakpa record sing amuk hanna verified tawduna taseng yum kai leizadaba amadi yum saba ngamdaba imung khanna ba hotnabani haiki
अतोप स्टेट सिंगदा ममांग चाही इंग्लिसिंग अनिगे सुपना तरा तरुक्तकी हौना स्कीम असी चटनरम लबसु स्टेट असिगी ओइनदी अनौब लेंगाक लाकलबा मतुंग चाही असिगी जून की तांग कुनगा मापनदा हौदोखिबनी संजेन थोंगदा लैबा मिनिस्टर असिगी क्वार्टर दा पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबा दुदा मिनिस्टर विश्वजित नमखा तारदुना यूनियन मिनिस्टर RDNPR नरेंद्र सिंह तोमार अमदी स्टेट असिगी CM एन बिरेन यावना पांगथोकिबा स्कीम असी हौदोकपगी निमित्ता लेंगाकना मियामदा थमखिबा टारगेट सिंग असिसु अहोंगबा लैत्री हाइना फोंगदोखि First installment, second installment, third installment. First installment I covered learn madam hybrid madudi at the time of the sanction, see the first release achigi paisa pigani aduga second installment at the time of the completion of the akoigi kano da akoi foundation level da that akoigi aduga amana akoigi at the time of the completion of the lentil level da torkana third installment pigani aduga 12000 amana akoigi basic anonymity haidana akoigi leriba letrin na singbasi yum amda saba changpadagi akoi asungi swaj bharat mission dagi akoi pigani Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS fauduna chatlamba pong lambi chahi taret lom thingziluraba matung Khurai Assembly Constituency ki MLA L Susindrona hangdoktuna ngasidagi changbaya hankre Khurai Constituency ki manung chana laiba pong lambi asi nauna hangdokpagi thoram ama pong lambi Development Committee na sinduna kongpal kong lambi kongkham laikai da pangthoki thoram aduga mari leinana MLA Susindrona phongdokhibada pong lambi amuk hanna hangdoktuna JNIMS ka fauna han baibasi constituency asigi oinadi khwaidagi harauba numit amani ingkum jali singani ge supna tarada matamadu ki Congress lengakna pong lambi thingjin khibana maram oiraga JNIMS ki mamang thangba sarukta khundari ba laikai kayana ana layenga mari leinana JNIMS ta chathok chasin tawbada khudong chadaba kaya mayokna duna lakhibani adubu ngasidi BJP na luching balengak asina Chief Minister N Biren na piba ayaba amagi matung inna miyamgi yaifanabagi damak lambi asi hangdokpa ngamle lambi asi hangdokpa na maram oiraga Khetri Bengun Khetri Awang Laikai Top Awang amasung masigi akoibada tariba miyamna ana layenga mari leinana JNIMS ta chathok chasin tawbada yamna khudong chahalagani haina phongdokhi pong lambi hangdokpagi thoram aduda JNIMS ki director Dr. T.S. Bhimosu sarukyakhi High reverse is the Nishagi, a day they get over reversing say. Karba on Tokyo, Karba Hena Pashan, and I want the Hibio. I pay no money at another Pasha doesn't get. The Yum celebrating the Ishana Kana, Dukan Plot Makaga Day, Dukan Bibio, although Patak the Saraga, but the Yum of the Hude, Makazi Dukan later wishing the away, Elonman Mukaknova. I want a name. Dukan Pamda with the Atopa or the Masana, the Shabasagi Tabuto La Pata, whatever. Hamasing at the Pamune, you Yoloeva, you win a lady, Patawoman La Patavani, I don't know, Hojiki Hariba Development Committee, Only Development Committee share, Machine, you know, or nice of Wonderkale. Khurai Assembly Constituency ki MLA L Susindrona luchingduna ngasi constituency asigi manung chana laiba chingkhai chingda u chara lising amaga chahum romda thakre Numit asiga mari lenana home ki parliamentary secretary ki fam supuriba Susindrona phongdorakpada ching asi kathoka sen tawbada nungaina naba miyam gi dama kilometer 8 rom sangba khong lambi amasu ningthina semba haure haiki adubu laibak thibadi ching asigi umang kaya mai thadokkhibadagi ihang hangle maram asina ching asida laiba lamlak ki sa uchek na chingba jiba singsu kannana bagi pandamda u chara thaba ki thabak asi paikhalakpani haina phongdorakhi Mamang Thamasdagi Mai Tharapumatam, the Hogi Lady Basaji, Kajing Lang, the Yisa, Makal Taruk, Tarekum, the Hoi, almost try the labor the Ui, Sazing she, Sonda Mai Taraga, Son the Chalak Pasida Hogi, Mai Chak, Tana Hoi Shiba, and Tosi Amna Hogi, Hunters in Sina, Hoi Sumbazi, problems Yam labor. Other Masilambi she lap with the Hoi, Mai Chalaga Josana and the Yora, and Masipura protection, Hoi is the wildlife sanctuary, Masida, Tambapami. Masagi Dakale, the season of Gimaro kind of ocean, Amatu Udra, Sitchings, and the Marama kind of no plantation Toroga, the Yam Fazaba, viewpoints in Kara, Horasham Koki and Hoy the Manakal.
आईना थिंक्रबा लालोहलु पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की कुंट्रा मापन सुबा मपो कुमोन का मरी लेना लुप असिगी लानमी संगलुप रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF की प्रेसिडेंट इरेंगबम चावरेना मणिपुर मियामदा याइफा पाउजेल पिरकपगा लोइनना मियाम की यावल इहौदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा अथौबी सिंगी मफमदसु इकाई खुमनबा उलकली मपो कुमोन का मरी लेना प्रेसिडेंट इरेंगबम चावरेना मियामदा पीबा वारोलदा हाई मणिपुर दा खुंदा लेता सिंदुना लेसिलकलिबा मितोप सिंह असी हौजिक्तगी हौना चटना कांगलोन अमगी मखादा लेहंदुना मखोइबु मरा तासिन हंदबा हाइबसी मणिपुर गिदि यामनमक तंगाई फदबा अमनी मरक असिदा चिंगदा खुंदारिबा इचिल इनाव खरना तंपाकता नमना खुंदारिबा मैतै सिंहबु अरानबा वाखलोंदा मखुत मसा पुनसिंदुना थमननबा होटनरिबसी यामनमक अरानबा मित्येंग अमनी मणिपुर दा मितोप न मसिंग याम सिलक्तुना लैंगाकी वायल तौदबदा मपुंग फाना यावसिलकपा हाइबसी तमगिदा नतना चिंगदा लैरिबा सिंगी हक कयाबुसु खोंगाउनरक्तुना लोइलमगी चैथेंग पुन्ना फंगमिनगदौरिबनी मरम अदुना ngasi मियामना मणिपुर दा ILP सिस्टम गा मानबा चटना कागलोन अमा चटना हन्नबा होटनरिबा सिदा चिंगदा खुंदारिबा मियाम पुंबना यावसिंदुना अमत्ता ओइना होटनमिनबा मतम यौरे RPF ना मणिपुर दा लैरिबा वाखलोन मानबा यावुलुप सिंगा पुनसिंदुना लोइलम लैंगाकपु थेंगनमिनगनी ngasi aikoigi kathokpagi mahaina tunggi mirolna maningtamna yaifa nungai ba khunai amada khong thangjin gadoribani haina paujel asina makha tarakli haukiba inglising ani ga supna tara marida nupi oibigi ikai khumnaba manghallaba matung hatok pikhrabi khoirom mathak laikai dagi laurembam ranjita dagi achumba waroisin ama puraknaba hotnabiu haina mahaki mapuroiba laurembam lokena mari leinaba authority singda hairakli मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा लोकेना हाइखिबदा लौरेंबम रंजिता की केस असिगी अचुंबा वारोइसिनमा अथुबा मतमदा पुरकनबा होटनबदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना मतेंग पांगबियु हाइना फोंदोखी महाकना मखाताना हाइखिबदा लॉयर अमता सेल यावदना केस लेपियो हाइबा यादे मरम असिना केस असी असुम सांगधबना मरम ओइरगा सेलगी अवाब कया मायोकनरे अचुंबा वायल अमा तारकनबा होटनबदा महाकी मचा सिंग फाउबा लाइरिक तमहनबा ngamdre हाइखी पनबा याय रंजिता नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मांगहलबा मतुंग कक मयाय लेकाय मना लौकोलदा सीना फंखिबनी थौदोक असिदा चेनरिबा लाइश्रम इबोमचा हौजिक सेंट्रल जेल दा लैरिबनी सुमायना सुम पैसा तिंगहनबा अवाब पीबसे ngasi की सरकार नमतंग अवाब से येंगा आई चामरी से हुजी अहन दुदी लाइक तमहनबा ngamdre आइना क्लास 10 थागदब थानबा ngamdre मा बोर्डिंग दा लैगे हाय मा बोर्डिंग लै पैसा दे क्याम यामनी अदुदी कशु याम पैसा जु नते दो पैसा दे लैतिरो जेंगोंदा करिमता ngarang hanju case taine chale ukil ama siriana mu yai thorei ma him tawda ingon sum awaba pibse ngasi pale sarkar jina amuktang ai awaba si yenga case se loisan biu aduga hana palamba sarkar na su loisan pangamdre hojik chahi ahum mari case ka bai ja kodi asukki matik ware habidune koin haningi manipur da laiba lup khudingmak ai gi awaba khudingmak ta su mateng pangdona dum lakpiri ai gi awaba si yenga amuk hena mateng pangbiduna ai gi case amtang loina ba loisan na ba muktang mayamna mateng pangbiu aduga mari lairemba authority ni kangbuna su ai case bo yamna thuna loisan bina ba mukta sinbiu ai yamna ware case thengna bata Ministry of Home Affairs की Internal Security Secretary Rina Mura अमसुंग MHA की North East in charge सत्येंद्र गाक अनिना मोरेदा लैबा Indo Myanmar ngamkhai paring yengsinkhre ngasi ayuk pung taramdaida Indian Air Force की helicopter amada मोरेदा थुंगलबा मतुंग Indo Myanmar Iron Bridge अमसुंग Indo Myanmar Friendship Gate number 1 अमसुंग 2 hakthena yengsinखी मखोई अनिना गेट नंबर 1 अमसुंग 2 दा लैरिबा चेक पोस्ट तसु चंगदुना म्यांमार रोम दगी चंगलकपा मियोय सिंह करम हाइना यंगसिलबगे हाइबसु यंगसिनखी गेट नंबर 1 दा लैबा असम राइफल्स की पोस्टा ड्यूटी तारिबा सिंगदा ड्रग पुसिलकपा थिंगननबा करी खुलाई सिजिनबगे हाइदुना ड्यूटी तारिबा जवान सिंगदा वहंग तौखी मफम सिंह अदु यंगसिनबा लोइरबा मतुंग इंडिया अमसुंग म्यांमार की मरकता लैबा नो मेन्स लेन अमसुंग नमफालोंग कैथेल फाउबा चंगदुना यंगसिनखी Indo Myanmar Chamber of Commerce की प्रेसिडेंट S बेंजामिन ना मिनिस्ट्री ऑफिशियल अनि अदुदा ngamkhai gi lalol itika mari leinana memorandum ama pisinki ngasi gi yengsin baduda tengnongpal gi DC yauna police amasung AR gi makok thongba official sing sarukyaki
Numit nini chupna chathagadaba taranithoi suba Manipur University Inter College Literary Meet ngasidagi Manipur University gi Centenary Hall da haukre. Manipur University Students Union sinduna Nationalism amadi Patriotism haiba theme da pangthokiba Literary Meet aduda Manipur University ki makhada leiba tongan ba college singi mahairoi singna saruk yari. Ngasi Literary Meet adu haudokpaga mari lenana Manipur University Students Union gi President Buchi Mayang Lambam na hai Literary Meet asi maru oina lamdam asida leiriba mahairoi singda Maraibak majati nungsibaki wakhalon ama sagatna ba pandam da pangthokpani hayeng September ki tang kun ga manga fauba chathagadori ba thoram asida Maraibak ningba isai amati saireng saidana bana mapung oiba thoram oigani haina musugi president asina fongdorakli Pamnai ba luching ba singsi marakta ko gi nationalism sung lebak ningba dagi maribak majati gi khan basi khajitang wat private gi ko kano je ko satra singi mahiroi singi wakalon da yam achoba kano wahang amoina leiri haibadi leiriba si ko gi hutne na kare myam si magi masa masa gi wajama ngak toina thabak tawwa aduga mayam gi miyam gi khan badi khara wat bagi mami sima yam chaun uri ana hojik leiriba ko gi mirol sina leiriba mahiroi sing sina anobu wakalon ama haibadi mayam gi phanabagi damakta chawkhatna bagi damakta siuma wakalon ama pukhatpa ngamnaba adugi pandam nusu ko namsi thamjari Manipur da sugasi di National Service Scheme NSS Day 2017 ki thoram Khumal Lampak Sports Complex ki auditorium hall da pangthokre thoram adu State NSS Cell Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur na sinduna pangthokpani Manipur University ki Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey na thoram adu da hai NSS ki motto not me but you haibadi miyam gi damak yaifana ba thabak paikhatpani loinana mahak na miyam gi yaifana ba thabak thoram kaya paikhatna ba NSS ki volunteer singi mafamda appeal tawki thoram madi ki saruk ama oina khangat laba NSS program officer amadi volunteer singda Indira Gandhi NSS award piduna ikai khumnaki Haukiba September ki tang mapanda State Disaster Management Authority SDMA ki chairperson Adim Pamai Deputy Commissioner Senapati Athem Muiva amadi SDO Saitu and Johnson Maita yauna Hotel Imphal da lamgi matang da pangthokiba mifam aduda Namthangjang Rongmai Village Authority yaukhide haina sengdorakli Loirana mifam aduda khungang asigi khunja amata yaukhiba leite haina Namthangjang Rongmai Village Authority ki member ke Thaungnong Lungna Hairi Area Organizer Rongmai Naga Council Manipur gi Kohodin Kamaina Hiramasigi Matangda report pikhatli Hairi ba sisu Namthangjang Rongmai Village Authority ki maikaidagi thakiba leite authority asiga mahakamari amata laina de haina sengdorakli Kohodin Hariba nupa asina akoi kui khungi Sayanawa Laibasida Magi Maram Irai Laitana Magi authorized Kungi Ayabasu Laudana Hector Mana Kushira Sitoraga Akoi Kunda Mana Yam harassment of Tabak to thee. Akoi Kunasu Yaninga Magi Asigumba Amuk talk the Valeragati Matunda Sigumba Todosi Tohan Big no have say Aquina Tamjaningi Ado Karigumba Mana Amuk Tolapataragati Akoi Marakta Nuana the Vokrati Lakani Aduna Yaragati Kohudin Hariba RNCM gi members Atu Matamda Equigi Hariba Pot the Mana Atu Matamda Singopina Bahana Kanghanja Ningen Kaching District ki Manung Chanba Palelda Palel Police na Yungo Lita Chatret ko Formatoi Fagat Kre Kaching District ta Mayai Kaba Nisa Thingnabagi Chang Silakpa Khongjangi Saruk am Oina Yungo Singa du Fabani Palel Police ke team na mafamadu ki akoi bida yuyon ba thingnana ba thibohumba ki thabak chathaki thibohumba aduda yungau sungfam mapan thengnaduna yu sunglamba amasung leram khiba yu sing fagatlaba yu sing adu Palel Police Station mamangda maithaduna manghan ki yu sunglam khiba miyoi sing adu lupa lising taret fine thihan baga loinana ain gi oiba khongthang lokhat khre hairi
Prime Minister Narendra Modi na September 15 dagi haudokiba Swachhata hi Seva thoramgi manung channa ngasi Lilong Imphal West Nagar Panchayat na sinduna Lilong Chajing Bazar da sit sengbagi thoram ama pangthokre ngasi dagi hauna pangthokliba Swachhata hi Seva thoram asi mathang thagi October 2 fauba pangthokani BJP की साइट की चेयरपर्सन ओइरगा अदुगा LJP की दगिना वाइस ओइरगा हुजिक चंगछलिबा खोंजंग असिना मरम ओइदना आइगी साइट की फिजिकली मोरली अदि सपोर्ट तौबगा लुनना लमदमसिगी चौखट थौरांग तौबा कया अदि खुमांग चौना अदि चौक्सन मंगमगनी हाइबगी थाजबदु थमजरी इमुंग मनुंगी फत्ता हौदी मयामजे पुथोगा सोरोक्ता थमबगी हैनबीसे मुथलगा यामना अनौब सिस्टम अमा हौदोंनाबगी तंजादु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना बिबिरे हाइना लौजै थबकतुदा सपोर्ट तौबोइना अखोइ ngasiगी थबकसिंगसि सथजबनी हाइ Swachhata hi Seva thoramgi manung chana ngasi Kuntramathoi Thobal BJP mandal na sinduna CMO office tasu sit sengbagi thoram ama pangthokre ngasi pangthokiba lamtu sengbagi thoram aduda BJP Thobal mandal gi Vice President PS Amudon na haikibada Prime Minister Narendra Modi gi liching makhada lakliba October 2 Gandhi Jayanti numit fauba numit 15 ni chupna chathagadaba Swachhata hi Seva campaign asigi manungda BJP Thobal mandal na Thobal gi tongan tongan ba mafam singda lamtu sengbagi thabak asi chathakigani haina miyamna su saruk yabiyo haina haiki Kangpokpi Police na Kangpokpi District ki manung chanba mafam amada angang ama kangaunana chatlambadagi fazinduna thamle Police ta angang aduna phongdorokpagi matung inna mahaki maming Avinash Kawi mahaki apokpa Amit Sani asi Bihar dagi haujikna Sora Bazar da leibani haiba khangba ngamle angang asigi imungna Kangpokpi Police Station ki OC ki mobile phone number 841-499-8081 amuka na haizage 841-499-8081 da pau fawirapa yagani hairi Madang swai se break amalawzage Manipur amadi malem gi tongan tongan be ipau singa loina nai khoi break tagi am thuna hanjarake Impact News pu mi engta duna lebiu Mayambo muka na taram nokchari bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizari Imphal East ki manung chanba Yairipok Yambem Gram Panchayat ki Yairipok Ningthaunai amasung Yambem da Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme gi job card paibasing khanghandana pradhan amasung bank ka manaraga tongan ba bank account hangdoktuna send lokthokna ba honaram le hairi Thong asibu yaning da ba phongdoktuna Yambem Community Hall da miyam gi oiba mifam amasu pangthokre Miyam aduna makhoi gi job card ki damak bank ta hangba account ki passbook su makhoi da PBD loinana passbook PU hairubada job card ki damak ta hangkhiba bank account sing adu sizinadabadagi ya khidre hairakre hairi Mifam aduda saruk yakhiba Yairipok Ningthaunai dagi Abdullah Sekna tonghanba account hangdok piramle haibasi gas ki subsidy bank account da changlaktre haiduna gas agency da thigatlubadagi khanglakpani Mahaki hanagi leizaba bank account da gas ki subsidy ki senfam changlakte hairubada account number ama pirakhi bank da chatuna passbook PU hairubada khudyek anauba PU hairakpedagi khudyek piduna passbook logtho ubada gas ki subsidy da natana MG Narega gi thabak subagi senfam singsu changlamkhi haina phongdorakhi Abdullah gi bank account hanglamle haiba pau phangnarakpadagi chatuna hanglubada atopa miyoi khara gisu bank account hanglamle haiba khangnarakhi hairi Mifam aduda saruk yakhiba miyamna mari lenaba authority na athuba matamda thizinduna aranba tauba sing chairak piyo haina phongdorakhi Other si moina aikoina link toriba gas ki subsidy ki other se just khudak to the miss oilaga hojiki yuko bank ki khudak te link tawgibne moina aduna link toriba other si paisa si gas subsidy si chongchan khibne ba adudai ngasai harba NRGS ki wages change khole ne sumain khangnarakpane atai sidi hojiki haiba
कोई जॉब कार्ड की अकाउंट होल्डर हुरा लगा हांगी बे प्रधान की साइड तगी ओरंगदरा अदुदि कोई अदुने जॉब कार्ड होल्डर मैम से अदुगी मिफम ने हजिक तौजरस मैम की खुसुमनी खुसुमन अमा सुमाइना तौरगा मैम द फंगनदबा हाइबसे कोई याम थीना कोई की जीपीसी की प्रजा सिंह की हक मतपनी हाइने लौजे इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तरा तरुक अमदी इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तरा तरेट की फेज 1 की एमजे नरेगा की खुदसुमन निंगथीना पिथोक पिदबदगी मतंगदा नागा चीफ एसोसिएशन चांदेलना चांदेल डिस्ट्रिक्ट ता पुंग निफुनिपान की बन कौख्रे बन नसी थासी की कुनमंगा की अहिंग नोंगयाइदगी कुनतरेट की अहिंग नोंगयाइ फाउबा चथगनी हाइरी थासी की कुनगनिथोइदा जियोन विलेज अथॉरिटी ऑफिस ता नागा चीफ एसोसिएशन अमदी कुकी चीफ एसोसिएशन चांदेल की अपुनबा मिफम अमना बन तौबकी वारेप असि लौखिबनी बन असिदा एसेंशियल सर्विस अमदी स्कूल दी कोमथोकनी हाइरी शिवसेना मणिपुर स्टेट ना सिंधुना ngasi ख्वाइरंबन इमा कैथेल अमसुंग मसिगी अकोइबदा लमटू सेंगबकी थबक चथखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना पाइखलकपा स्वच्छ भारत मिशन बु इकाई खुमनब उत्पो ओइना लमतु सेंगबकी थबक अदु चथखिबनी लोइनना लमयानबा हिजम इराबोत की मपो कुमोन लाकपगे इरोइनना थौरम अदु पांगथोकपनी हाइरी लमतु सेंगबा अदुदा शिवसेना मणिपुर की थौमी सिंह कंगले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन केदो की थौमी अमसुंग कैथेल की इमा कयाना सरुक याखी इकाई खुमनजरबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्वास्थ्य भारत तांगनी भोबो चथगदब सिदा शिवसेना मणिपुर स्टेट ना लून नान लेबा हक्चांग फबा पुंगनिंग सेंगबा फत्तब वखल अदुगुम्बा अफब वखलोन सिंग अदुद लौजरगा ngasi se अखोइन हुमांग कचबने लमयान ब इराबोट की अखोइगी निंगसिंग थाबुम सिदा इराबोट की मफमदा अदुगा अखोइगी इमा कैथेल की इमा इबेन सिंगसी मोइन फमजरिबा से सिदा इमा की मखोंग मखुत चामगा चम्मानबा इमा की सेवा तगो चम्मानबा सुम थबम तंग पांगथोगा मणिपुर दा अखोइ साफोंग जी हाइदना लेजरिबा अखोइ कोर कमिटीना वारेप तारगा ngasi अखोइगी सी सोशल सर्विस से चंगसिन जबनी नोंगमगी ओइबा भारत विकास परिषद मणिपुर स्टेट की अहानबा स्टेट लेवल एनुअल कॉन्फ्रेंस ngasi पांगथोखरे परिषद असिना सिंधुना इबोतोमसना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकिबा थौरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्यामना परिषद असिगी सोवेनियर अमा फोंखी मिनिस्टर राधेश्यामना मियोइबा अमा ओइना लैता लाइरबा अमदी तोला तारबा मियोइसिंगबु मतेंग पांगबगी हाइनाबी थमसी अफबा वाकल खनबा अमदी पुक्चेल सेंगबा मियोइ खरबु लैरबदी मखोइगी मतौ तमदुना अफबा तुंगलमचत अमा सेंबदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइखी इरावत सेलिब्रेशन कमिटी थौबाल सिंधुना जननेता हिजम इरावत की चामग कुनगा माथोई सुबा मपोक नुमित निंगसिंग थौरम अमा ngasi थौबाल मेला ग्राउंड की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम की सरुक अमा ओइना मियामना लैखिरबा लुचिंगबा सिगी फोटोदा लैकतुना इकाई खुमनबा उतखी थौरमगा मरी लेना वांगांगबदा सीपीआई की लुचिंगबा डॉक्टर नरना इरावत असी हिरम खुदिंगमक्ता हैथोई सिंथोइबा मियामबु अचुंबा माइकैदा लमजिंगननबा होटनबिरंबा लुचिंगबनी हाइना सिंथाखी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर की मिफम अमा ngasi इबोयाम सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोकरे हाइना चेरोल अमदा खंगलकली मिफम अदुदा मणिपुर गवर्नमेंट ना मैतै मितै बु शेड्यूल ट्राइब लिस्टा चलहनबा स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा तांग तरा फाउबकी मनुंगदा थागतकदबनी हाइना वारेप लौखी लोइनना करिगुम्बा मणिपुर गवर्नमेंट ना थबकता ओंथोरक्त्रबदी मखल मखा कयागी अकनबा मखा ताबा खोंजंग चंगसिनबा हाइना अमत ओइना लेपनखी इंडिजिनस फ्लेवर दा मरु ओइना पुथोकदबा लमदम असिदा साजबा ड्वेलर हाइना मिंथोनबा चामना अमा ngasi चिंगमैरोंग दा लैबा होटल क्लासिक ग्रांडे दा कंपनी असिगे फाउंडर इली यामबेमना पुथोखरे हारिबा चामना असी मखल कया की फ्लेवर दा मियामदा फंगहनगदौरी ममिंग खरा पल्लबदा हैमांग रेड टी हैबुंग ग्रीन टी लेमन ग्रास जिंजर टी फ्रेश लेमन ग्रास टी स्ट्रॉन्ग असम टी क्लासिक रेड टी अमदी जेंटल ग्रीन टी नी चामना असी पुथोकपगी मतंगदा फाउंडर इली यामबेमना फोंदोरकपदा अखोइगी लमदम असिगी पब्लिक स्ट्रेंथ असी यामना चावी मरम अदुना मियाम अपुनबगी पांगल असी सिजिनदुना होनरबदी इरमदम
इरोमदोम लेपचबा ngamba खुनाई अमा सोइदना सेमगतपा ngamgani हाइखि पब्लिक अना हाइनिंगेको अखोई शिशु अखोई स्ट्रेंथ याम लई अखोई लोकल की स्ट्रेंथ ओबे याम लई अदु लोकल स्ट्रेंथ से फोकस तौरगा अखोइना कमाइना अखोई अपॉर्चुनिटी मैम से क्रिएट तौ यागे अखोई मी मैम हुजिक इवन अखोइना अइना हुजिक थबक तइंगा मी मैम थबक तौगे नको लाए अदुदा कमाइना अखोई स्ट्रेंथ तो थबक तौनिंग मीसु यामना होटनिंग मी याम लई अदुना अखोई लोकल स्ट्रेंथ से येंगा अखोई प्राउड ओइसी अदुगा अदुइदमक्ता अदु होटनासी अदुगा अखोई पोट मैम से पुथोकना तौसी मपानदसु मणिपुर अमदी युमथंगनरिबा नागालैंड स्टेट अनि असिगी चटनबी नाट अमदी फिजेट लेतेंगदा युमफम ओइबा फैशन इवेंट कलर्स ऑफ लव की अनि सुबे एडिशन ngarang ब्लू विंग्स ना सिंदुना पांगथोखरे तोंगान बे इवेंट सिंग पांगथोकपदा ममिंग लेरबा ब्लू विंग्स ना सिंदुना फैशन इवेंट अदु होटल इम्फाल दा पांगथोखिबनी मरु ओइना मणिपुर अमदी नागालैंड स्टेट अनिगी येलहौंगैदगी लेजरकलबा फिजेट लेतेंग सिंग योखतुना हौजिकी मतमदा सिजिनबा यानबा मोंगदा तोंगान बे डिजाइनर सिंगना सेम सादुना पुथोकपा फिजोल सिंग इवेंट असिदा उतखी नाकल अमरोमदा मणिपुर अमदी नागालैंड स्टेट अनि असि कल्चर की लमदा मरी फकल हंदुना नुंगसी चानना लेमिननिंगबगी पांदमदा कलर्स ऑफ लव हाइरिबा फैशन इवेंट असि पांगथोकपनी इवेंट असिदा मणिपुर अमदी नागालैंड की तोंगान बे डिजाइनर सिंग अमदी मॉडल सिंग सरुक यादुना स्टेट अनि असिगी येलहौंगैदगी लेरकलबा फिजेट लेतेन सिंग निंगथीना सेट चादुना मियाम की पुकनिंग चिंगसिनखी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा ngasi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबा नंबोल खोरीफाबा एलपीजी गैस ना बीपीएल बेनिफिशियरी निफुदा गैस कनेक्शन फंगनबगा लोइनना नंबोल थिएटर दा इक्विपमेंट सिंग यंथोखरे नौना उज्ज्वला की मखादा गैस कनेक्शन पीबगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा आईओसी इम्फाल की सेल्स ऑफिसर टीसी कोरेन नहाई हौजिकी मतमदा मई थाननबा चिंगदा उवा यानथतपना तुंगी मिरोलदा अमदी अकोइबगी फिबमदा हेना अकाइबा पिरकपा असि थेंगनबगी पांदमदा असिगुंबा कानरबा स्कीम असि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ना हौदोकपनी हाइखी मरम असिना मियामनसु मनाक नकपा गैस एजेंसी सिंगदा चटपीदुना स्कीम असिगी कानबा लौबियो हाइना महाकना फोंगदोखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग केंद्र की एमएलए पी शरद चंद्रना ngasi प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा बीपीएल की इमुंग चामग हुमफुग तरेता स्कीम की कानब फंगनख्रे मोइरांग फैरेंबम लेकाई मानदोपता पांगथोकिबा थौरम अदुदा मियामदा फंगनखिबा कनेक्शन अदु एलपीजी गैस कनेक्शन माइबिया गैस डिस्ट्रीब्यूटर का खुसमनदुना पांगथोकपनी थौरम अदुदा एमएलए पी शरद चंद्रना हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना असिगुंबा स्कीम असि हौदोकलिबगी मरमदी नुपीसिंग असिसु समाजदा चपमानना चावखतननबा मित्येंग थमली हाइबदु ताकले हाइबनी इंडिया एशियन फ्रेंडशिप कार रैली 2017 लाखलिबा नवंबर की मंगादा नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ना गुवाहाटी दगी लमथारगनी रैली असी इंडिया की मरु ओइना अवांग नोंगपोकी लैरिबा ट्रेड अमदी टूरिज्म मालेमदा खंगहंदुना चावखत हननबा पांदमदा पांगथोकदबनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तेंगबांगा लोइना पांगथोकदौरिबा रैली असिना म्यांमार थाईलैंड लेओस कंबोडिया अमदी वियतनाम फाउदुना चटकनी वर्ल्ड टूरिज्म डे गा मरी लेनेना पांगथोखिबा ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन के रिजल्ट ngasi लाउथोखरे एम थोइथोइबा अमदी लाइफ्राकप्रम रोहितना फर्स्ट अमदी सेकेंड ताखी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की पलेल यौरमदाइदा नुपा अमा एक्सीडेंट थोकपदगी लेखिद्रे
Laikhidraba miyoi adu Chandel district ki Haigru tampakdagi Nungchim Angsha Moyon chahi 38 apokpa ninghenni Thogdok thokfamdagi fangba pawda accident adu nungthil pung mari makhai taba matamda Kakching police station na konba National Highway 102 gi Kenaram khul mapada thokibani Thogdok aduda palendagi Kakching tamna Royal Enfield Bullet registration number MN01AD 1979 tongduna haigalakiba Nungchimga Kakchingdagi palen tamna haidarakpa bus registration number MN012099 ga thengaina khibani accident adu hek thoklaba matung matam ikan kanadana mafam aduda Nungchim adumak leikhidabani hairi Apunba Fitness Center AFC na sinduna uchara thabagi thoram ama ngasi Diwlalen da laiba children home da pangthokre tha ahum chupna Apunba Fitness Center na sinduna pangthokpa hawrakraba 7 AFC State Level Transformation Challenge 2017 ga mari lene na sinbani Hauzik Sanabagi Pau Taramatoi Suba Mega Marathon Mioi Lising Amaga Chatret Romna Saruk Yaduna Ngasi Pangthokre United People Front na sinduna Englising anige supna taretagi hauna leptana chatharakliba Mega Marathon asigi Taramatoi rak suba thoramasida nupagi kanglukta El Ranjan na ahanba position takibaga loinana momento amadi certificate kaloinana lupa listing nifu mana fangki Kanglup asida Somong Ramanna ani suba position aduga KS Romajitna ahum suba position fangki Nupi ki Kanglup tana N Chaubana ahanba position N Bivichana ani suba position aduga Miss Ajimana ahum suba position taki Lamsang lamjel asigi makok mathang takraba singda sale momento amadi certificate sing khudol tamki Lamsang lamjel asida sarugya kiba nupa amasung nupi animaki Kanglupta 4th position dagi 15 Suba position takiba sanaroi singda momento amadi certificate kaloinana lupali sing ahum khudol tamki ngasigi thoramadu da sarvya kiba minister ti ai Shyam Kumar na sillilang liba singi mafamda lupa lakh amaki mateng pangki ngasi social worker RK Ranendrajit na lamtha khiba lamsang lamjel asida makok matang takraba sanaroi sing aduda UPF ki president S Ratan Kumar UPF ki ex president KS Ratan amadi lamdam asigi masak nairaba mioi kayana mana matum kaya khudol tamki Mega Marathon is not only for sports, for making a new buildings for the nations. I think that it will be very helpful and to cooperate the peoples of Manipur. And today we are very unhappy because Honorable Minister Lepau Haukif will to flag off, but unluckily he was misses of today's flag off. All Manipur Football Association sinduna ngasi football masanada Manipur gi ahanba oina Arjuna Award fanglakrabi oinam bembem amadi chahi asida Junior Girls National Football Championship ki winner oirakiba Manipur gi nupa macha sanaroi sing taramna okre ngasi thangwaiban hizam laikai de leiba amfa gi president A Sanatombi gi yumda pangthoki ba thawramaduda lamdam asigi leihaudagi afaba football sanaroi kaya tholakre adubu masana asidagi hena afaba sanaroi kaya puthokuna malem asida lamdam asidagi afaba football sanaroi kaya puthokna ba lepa leitana hotna khigani haiba wafam asi ngasi gi thawramaduda Arjuna Award Kumari oinam bembemna miyamda thamki ai khatana tabatung da hor pangang sing da su ewara si pang ko su oi ge sanu duga ai na pang matam da ni pang matam sangna ai 33 year gap lai do ai gi tung da hor pangang da yam na ko matam da pang boy sanu hai ba wi si bijani ni duga ai chana ba da kotha gi bana ai ajune wat pang matung ai na pining ba performance si badi ai as a player no ai injara ro du ai coaching career si ai na B license AFC B license pa bo lo ro banina ai Manipur gi nataga India gi dai no da point to mo tam dai na sound meeting pang ga ge no wa khan di le jari
चलिबा चाही असगी जुलाई कुनगा तरुक्तगी अगस्त तरा फाउबदा ओडिशाना युम्बी ओइदुना पांगथोखिबा जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अदुदा एस मनीतोंबी देवी अमदी एम शुरमला चनु अनिना मैनेजर अमसुंग कोच की थौदांग लौदुना चैंपियनशिप अदुगी विनर ओइरखरबा सानरोइ सिंह अदुदा अम्फागी प्रेसिडेंट एस सनातोंबा अमदी अम्सागी जनरल सेक्रेटरी आर के सनायाय मगलोनना अम्फागी मसक नायरबा मियोय कयाना सर्टिफिकेट सिंह खुदोल तमखी हौजिक मणिपुर दा मतिक चाबा फुटबॉल सानफम अमा फाउबा थंबंग अमद्रिबसिगी मतंगदा ngasiगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा अम्फागी एक्स वाइस प्रेसिडेंट के बारुनीना मरी लेनबा मणिपुर लेंगा की मफमदा मतम चाना सानफम कयागी अवाटपसिंग अदु सेंबी साबिनबगी वाफम थमखी लेरिबा स्टेडियम दो अगर साबिदरगसु यात्रबदा टॉयलेट कुंबा आइदि नबी मचासिंग सानरपा नुपा मचासिंग सानरपा नंबर 1 प्रायोरिटी ताइबं मीने युम ममल लेबो कांदा हेक होरेन होंगे दुरे के फिर चार या तुम चार अभी मसाना थोरपता अदु टॉयलेट अमतंग इदिजना असली दिन नाना तो बिल याबने अदु जे असली तो जूनियर नेशनल मॉक तो अंगक को फंग मोय खलमने ओ मोय सिलेक्शन तो ने बाव हाइर मनी अदु इकाई बम फावे मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन नसिंदुना फेंसिंग मसानादा मनामथुम फंगलखरबा एसोसिएशन सिगी सानरोय अमदी ऑफिशियल सिंगबो तराम ओख्रे ngasi खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेबा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकिबा थौरम मदुदा चई असिगी जुलाई थादा नासिक द पांगथोकिबा निपान सुबा मिनी नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप अमदी थासिदा थाईलैंड दा पांगथोकिबा अनि सुबा TFF मिनिमी सीरीज अमदी थाईलैंड ओपन फेंसिंग चैंपियनशिप अदुदा सरुक याखिबा सानरोय अमसुंग ऑफिशियल सिंग अदुबु तरामना ओक्चबगी थौरम अदुदा MOA की सेक्रेटरी सुनील इलांगबम अमदी MFA की वाइस प्रेसिडेंट M लोकेंद्रगा लोइनना ड्रोनाचार्य अवॉर्डी L इबोमचा अमसुंग लमाबम लमदम असिगी साना खोटनबगी थबक थौरम कयादा माइपुर रिबा मियोय कयाना सरुक याखी तरानिथोय सुबा मणिपुर स्टेट लीग फुटबॉल टूर्नामेंट क्लासा कईनो माई पाख्रे नोंचिंग की फिबम फत्तबना मरम ओइरगा मतम खरा सानब लेपलुरबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिगी ngasi खुमन लंपाक की आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानखिबा कुलुमदोय सुबा लीग अमदा क्लासा कईनोना FC जालेन कांगपोक पिबु पांजिल अनि अमदा माइथिबा पीखी खुमुकचम इंगोचा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासिगी तरुक्तगी चथरकलिबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिगी हयेंग सानगदबा कुनमरी सुबा लीगता निसा थांगमैबन अमदी मुवान लाई एथलेटिक्स कांगपोक पिगा कुनमंगा सुबा लीगतना एम खाबम लेखाई अमदी YPICU ललाम्बुंग अनिना लंबा तौनरगनी FIFA Under 17 World Cup 2017 की इंडिया टीम दा मणिपुर मुस्लिम के मरक्तगी अहानब ओइना मोहम्मद शाहजा याउना पुन्ना मणिपुर की सानरोय निपान खलकपदा तराहई कोंजिल मोहम्मदन सोशल यूथ क्लब हियांग थांगना चेरोल अमदा हराव फोंदोरकली लोइनना सानरोय सिंग असिगी पुंसीदा माई पाकपो ओइरसनो हाइना चेरोल असिना मखातारी सिकारीपुरादा पांगथोकदौरिबा होंफुमंगा सुबा जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप दा सरुक यागदौरिबा स्टेट असिगी सानरोय सिंगदा यूनिफॉर्म खुदोल तंबगी थौरम अमा ngasi पांगथोखरे यूनिफॉर्म अदु चिंगा मथक नांगमैराकपम लेकाइदा लेबा सोशल वर्कर सरुंगबम जितेना स्पॉन्सर तौबनी मणिपुर टीम मसी थासिगी कुनमापंदा इम्फाल थादोकनी तरासुबा नेशनल ओपन टाइकुंडो चैंपियनशिप 2017 दा गोल्ड मेडल लौरखरबा कैसामपाट थोकचोम लैकाइदगी तखेल चंगबम दयाश्री अमदी भाग्यश्रीबु लैकाय असिदा लैबा मणिपुर पीपल्स क्लबना अचंब खुदोल पीदुना पुकनिंग थगतख्रे तखेल चंगबा दयाश्री अमदी भाग्यश्री असि मचिन मनाउनी दयाश्रीना केजी 39 की कांगलुप्ता पुमसा अमदी क्योरुगी इवेंटा गोल अममम लौरखिबनी लोइनना भाग्यश्रीना केजी 10 की कांगलुप की क्योरुगी इवेंटा गोल लौरखिबनी
Retired Captain Sanjaubam Ingo Singh MU Men's Inter-University College Handball Amadi Sanjaubam Ongbi Nalini Devi Memorial MU Women's Inter-University Handball Tournament ngasi loisinkhre. Manipur College na sinduna ngasi Sai Takelpat ki Indoor Stadium da sana kiba nupi ki final da Biramangol College na Waikhomani Girls College bu Panjil Tarahumdoi Tareta Maithi Bapi ki baga loinana nupa ki final da na Manipur College na Biramangol College bu Panjil Kulmathoi Tara Tarukta Maithi Bapi bangam ki. Manipur University ki Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradeep, Manipur College ki Geography ki Head of Department Professor A.K. Priyo Kumar amadi lamdam asigi masak nairaba oja kayana handball tournament asida makok matang tarba team singda manamatum kaya khudol tamki. All Manipur Volleyball Association Sinduna Khomal Lampaki Indoor Stadium da chathariba Tarataruk Suba Sub Junior Boys State Level Volleyball Tournament ta quarter final match sing sananaba sem saba loikre. Ngasi ayuk volleyball tournament asigi sana ki league match sing da KYSU na 7 star bu set ani suinoda SWYC na RYC bu set ani amada PRY SC na SDC bu set ani amada TRYVC na RYC bu set ani suinoda maiti bapiki. Ngasi nungtil sana kiba league match singdana NYVA na AMYC bu set ani suinoda Bakhe VC na SDC bu set ani suinoda PRYVC na SWYC bu set ani suinoda IGO na NYVA bu set ani suinoda maiti bapiki. All Manipur Volleyball Association na sinduna ngarang dagi sanaba hokiba tournament asida team tara nithoi na sarukyari hayeng chathariba volleyball tournament adugi quarter final match sing sanaragani. Aroi bida bulletin asige headlines amukka hanna miyam da thamsage. October ani dagi hauna tayol khudingi thangsa amasung nomaizing numita Kangla Gate ki awang thangba paringda Night Plaza hangdoklagani haina mahut ke Minister T.A. Shyam Kumar na phongdokre. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मखादा मतिक चाबा अमसुंग असेंगबा बेनिफिशियरी सिंह खनगनी हाइना मिनिस्टर बिस्वत ना थाजबा पीख्रे. इंटरनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी होम अफेयर्स रीना मुरा अमदी जॉइंट सेक्रेटरी सत्येंद्र गागना मोरेगी इंडियो म्यांमार ngमखै हक्थेंगना चतुना येंगसिनख्रे. प्रधान अमसुंग बैंक का मानरगा यारीपोक निंगथौनाय अमसुंग यामबेमदा एनपी नरेगा की जॉब कार्ड पाइबसिंग खंगहंदना नारोंदा सेन लौथोकननबा होटनरमले. अमसुंग लमजेलोय लिसिंग तरा मंगा हेनबना सरुक यादना तरा माथोइरक सुबा मेगा मैराथन पांगथोख्रे. एल रंजन अमदी एन चाउबना नुपा अमसुंग नुपी की कांगलुप की मकोक ताख्रे.